Baie welkom terug. Dis my verskriklike groot eer om vir Carol Boyce in my kombuis te hê vanaand. Carol, so waar kom jou liefde vir kuns vandaan? Ek dink dit kom van my ma se kant van die familie. Ruben, mag ek Engels praat asseblief? Ag, natuurlik. Ek kan Engels verstaan. When I was about 9 years old, I realized that I had a tremendous interest and fascination with the ability to do portraits, to look at a human form and to reproduce it, whether it was on canvas or as a sculpture. It fascinated me throughout my life. Waarmee is jy op die oomblik besig? I found that I've suddenly gone back to drawing, and I've been doing these portraits, these drawings, and putting them onto pieces of crockery. And just recently I've been doing a bit of home soft furnishings and putting it onto cushions. Wat is jou lewensfilosofie? I believe that one should never take no for an answer. And I don't know if it was just pure stubbornness that made me take that on as my life philosophy. But I don't believe that one should ever say no. And even when things seem impossible, and when people say to you, it's never been done before and therefore it cannot be done, I don't believe that one should ever accept no for an answer. So wat inspireer jou? The human body doesn't matter if it's tall or short, fat or thin. I'm really inspired by the human form. Maar so gepraat van die menslike liggaam, ek raak nou honger. Ek weet nie van jou nie. Ek ook. En dors. So ek gaan nou hierdie wyntjie oopmaak. En wil jy so lank vir ons 'n glasie wyn skink, dan kry ek die kos reg. Baie dankie. Die Grenache Blanc se nasmaak van diep sitrus en vanillegeure gee 'n lekker vol mondgevoel. En die vrugtesuiker verleen so 'n effense soet smaakie wat juis baie goed met die curry kombineer. It really smells wonderful, Ruben. I love to cook curry myself, but I never quite get it spicy enough, or sometimes I get it too spicy. How do you get it just right? Ek dink natuurlik is belangrik om net die regte hoeveelheid speserye te gebruik en goeie vars speserye. Maar wat ek ook doen is aan die einde maak ek 'n mengsel van meer vars speserye en vars kruie. En ek vou dit daarbey. En dit maak die curry dit maak hom wakker. Ek hou van 'n bietjie russie aan die einde en dit is wat vir my net daai ekstra skop amper gee. Maar ja, ons gaan lekker eet, so jy kan vir my sê of jy dit geniet, veral saam met die wyntjie. So, ja. It looks beautiful, like a work of art. Carol, dit was 'n groot eer om vir jou te gehad het in my kombuis vanaand. En ek wil net sê alle sterkte vorentoe en ek sien uit na al die nuwe dinge wat gaan uitkom uit daai kreatiwiteit van jou. So baie sterkte vorentoe. Ruben, thank you for the delicious meal. It was wonderful. Was 'n plesier.